妈妈清晨的祈祷。Inuri ni kina ita kajama-jaman. Tutu akadav, tutu ajikang. So pinanadyan, to izua niya si katabat-tabalan maro katiyanga, maro sapuyanga, ki chaw sanga-sanga sa tuwa niya chay viri-viril. Na makatiyaman na kamasivarong tuso pinagawgavan kamasi tua curubu arabat sa caw-caw mara ti mali-mali sikinem-neman. Maro so sito so puping aman. Aso pinili ka curubu arabat kamasi tua kakukiyokay. Ula niya puzangaran niya sini ka tabat-tabal. Namaya tua niya king-king niya varong niya saruan. Niya si pagawga bacanusun niya tsamasa. Niya si zeng-zengran canusun. Niya sini papurigo canusun. Tu kakulidan sun tsamas. Kama tsamas namaya uta niya sinsi. Marka so sasekaulan. Ula na maso katseng. Tua pazangala sensengan. Saka makaya na masilavan. Na masisaruan. Na matabat-tabat. Papupitsul-pitsul. Tamulutulu januamen. Marka so sito. Marka so sinja. Vavuru-vurungan. Niya si zengran janusun. Auri niya kinetan na kadav. Auri niya kinay jalanan. Vinarungan puzangaran nua matsiditsidil. Ula mar ka su alak na masaruanga. Ula si papurigo tua su ngadan. Niya kinay jalanan na maralaka. Namaya uta ita marka kuvuvu matsiditsidil. Kakituluin pajulu-juluin niya maju pazangar turi chay viril marka sensengan. Ulay juasun uta niya tsamas na pagaw-gaw. Na kipaparangaz su cinaw sangasan pananat pakarva caya maju marka kuvuvu. Ayayakan sa kamayan marva na paparangaz tua sungadan kakulidan na tsamas. Yesus sama uri niya kinaitan na kadav cara matsidicidilan marka kuvuvu timay mga sinja inansiko marka kualak. Ula maro matsulu-tsulu na mapuzangar mapulata. Kusi paparangzan janusun niya kakikalingan tsamas. Yesus sama niya kinaitan na kadav. Niya si pagawgavan tua sungadan Yesu Kristo. Amen.